Dobar večer svima i zahvaljujem vam svima na dolasku. Zahvalio bih i profesoru Slavenu Batureku i Ivici Muratu, skladatelju pjesme Moj Osijek se ne da, na ovoj prekrasnoj izvedbi kojemu simbolično otvaramo ovaj događaj. Dobrodošli na Alumni Talk pod nazivom Izgradnja održive poslijeratne ekonomije, energetika u fokusu, koje organiziraju Ekonomski fakultet u Osijeku, Udruge za Vukovar i Alumni EFOS. Ja sam Damir Luka Saftić i u ime Udruge sam za Vukovar. Vjerojatno ste već čuli za našu akciju Biciklom za Vukovar, kojom od 2012. obilježavamo žrtvu, ali i herojstvo našeg grada heroja Vukovara. Prošle godine organizirali smo i konferenciju Hrvatska 1991. Ukrajina 2022. Put ka slobodi, ali nismo mogli ni slutiti da ćemo danas obilježavati godišnjicu toga rata. Ja ću zajedno s profesorom dr. Domagojem Sajterom sumoderirati ovaj Alumni Talk na našem fakultetu. Čast mi je ovom prilikom pozdraviti gosta ovog Alumni Talka, uvaženog gospodina Davora Šterna, energetskog stručnjaka i sudionika ekonomskih zbivanja u Hrvatskoj i svijetu više od 45 godina. Pozdravio bih i zamjenika župana Osječko-baranjske županije, gospodina Josipa Miletića, na dolasku. A sada bih prepustio riječ našem domaćinu, prodekanu za nastavu, profesoru Ivanu Keliću. Poštovane kolegice i kolege, sve vas lijepo pozdravljam u svoje osobno ime i u ime dekana profesora Borisa Crnkovića, koji zbog službenog putovanja nažalost nije mogao biti večeras s nama. Drago nam je što smo se okupili ovdje na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Naime, prije godinu dana ruskom agresijom na Ukrajinu svijet se okrenio na glavačke i činjenica je da još se nismo oporavili od pandemije uzrokovane koronavirusom, već smo ponovno u naše ekonomske jednadžbe morali upotrijebiti onu riječ koju nikako ne volimo, a to je kriza. Doista, unazad 3 do 4 godine dobar dio nas je počelo razmatrati kako napisati nove udžbenike iz svojih kolegija. Jako nam je drago što imamo danas priliku na našem fakultetu razgovarati sa doista eminentnim stručnjakom o temama kako na kraju krajeva, upotrijebit ću one floskule, krizu upotrijebiti kao šansu i kao priliku. Uvjeren sam da ćemo danas čuti doista zanimljiva promišljanja koja će nam koristiti da bi mi prvenstveno kao institucija i kao profesori implementirali sve te navedene stavke u naše udžbenike, u naša predavanja, u naše nastavne kurikulume da bi pružili što konkurentniju, što kvalitetniju radnu snagu tržištu. Vama svima želim doista produktivan boravak na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Uvjeren sam da ćete ta znanja koja ćete danas čuti i informacije koje ćete stječi posljedično ponijeti sa sobom u vašim organizacijama, u vašim poslovnim subjektima i na kraju krajeva upotrijebiti da bi stvorili konkurentnije, kvalitetnije proizvode i da bi doista tu krizu uspjeli pretvoriti kao šansu. Hvala vam svima na dolasku, hvala kolegi Saftiću, našem studentu diplomskog studija poduzetništvo, poduzetnički menadžment, koji je zajedno sa udrugom Alumni EFOS i sa Ekonomskim fakultetom u Osijeku dao svoje snage i organizirao ovaj hvale vrijedan event. Ovo nije zasigurno posljednji Alumni Talk, uskoro vas očekujemo ponovno u velikom broju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Želim vam svima ugodan boravak na Ekonomskom fakultetu i vidimo se ponovno nekom drugom prigodom. Za riječ će nam se obratiti i predsjednik udruge Alumni EFOS, magistar Igor Medić. Dobro večer svima, hvala vam što ste došli na Alumni Talk. Alumni Talk je uvijek pokušao biti originalan, drugačiji, stoga mi je stvarno čast pozdraviti vas u ime svih članova naših alumnija. Ono što je bitno za možda još reći kratku rečenicu da počnemo što prije s onim zbog čega ste vi došli, da zapravo ja ne znam osobu koja je više medijski prisutna kada se spomene riječ energetika od današnjeg gosta i mislim da ja ga pratim zadnjih 20 godina, vjerojatno. Otkad sam počeo pratiti i drago mi je da ste baš vi današnji naš gost i želim čuti nešto novo što do sada od vas nisam čuo. Sve najbolje. Pozdravio bih sada gospodina Davora Šterna i profesora Sajtera koji će nam se ukratko predstaviti pred njegov bogat život i djelo našeg gosta.
Jedan. Evo, srdačno vas sve pozdravljam. Mislim da je ipak, iako nam je gost iznimno poznat, kao što je kolega rekao, i svi ga poznajemo iz medija, mislim da je ipak red i da bi bilo lijepo da podijelimo par crta iz vašeg života. Odnosno, kroz par rečenica da opišemo vaš stvarno impresivan životopis. Rođeni ste 1947. godine u Zagrebu. Otac vam je bio mađarski Židov koji je za vrijeme Drugog svjetskog rata 2,5 godine proveo u nacističkom logoru. To, nažalost, nije spriječilo komunističke vlasti da ga nakon rata osude zbog kolaboracionizma i da vama, odnosno obitelji, otmu tvornicu u kojoj je otac bio suvlasnik. Ta tvornica je poslije bila, nama je poznata kao Međimurska trikotaža Čakovec. Tako se vaša obitelj 1949. godine seli u Izrael. Vraćate se u Jugoslaviju, odnosno u Hrvatsku, 1960. godine, upisujete glazbenu školu, puno svirate, član ste nekoliko kultnih rock bendova, kao što je, na primjer, Grupa 220 i tako dalje, svirate i dalje. Trebali ste svirati sa Novim fosilima po Rusiji, ili tako? Ali to je otpalo. Ali svejedno ste kasnije u Moskvi, kad ste bili u Moskvi, napravili ste svoj bend. Tako je supruga vaša rekla. Upisali ste rudarstvo, ali posjet pravom rudniku u Raši preusmjerio vas je u naftu. Vidjeli ste da to nije za vas, tako ste rekli. I rekli ste da je nafta tada bila, citiram, apsolutno neinteresantan studij. Nakon fakulteta zaposlili ste se u INA Naftaplin u Ivanić Gradu i prelazite u Jadranski naftovod da bi 1982. godine prešli u Moskvu gdje ste bili šef predstavništva INE za Sovjetski savez. Dakle, direktor INE za Sovjetski savez. I nakon toga ste bili u Moskvi ponovno direktor predstavništva nekoliko američkih tvrtki. Raspadom SSSR-a, odnosno Sovjetskog saveza, i divljom ruskom tranzicijom iz komunizma u kapitalizam i ratom u Hrvatskoj vraćate se nazad na poziv predsjednika Franje Tuđmana, gdje postajete prvo zamjenik, a zatim i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva. 1997. godine prelazite na dužnost generalnog direktora INE i tamo ste bili do 2000. godine. Tijekom vašeg mandata INA je kupila famozne bijele noći u Sibiru, koje možemo i o tome razgovarati ako bude trenutak. Dakle, naftno polje sa 650 bušotina, ali to je jedna posebna priča koju ćemo možda dotaknuti. 2001. godine odlazite ponovno u Moskvu na mjesto savjetnika direktora trećeg najvećeg svjetskog proizvođača nafte. Nekoliko godina kasnije vraćate se u Zagreb i otvarate tvrtku za konzalting. Imenovani ste također članom nadzornog odbora INE. Razmišljao sam da li ovo reći ili ne, ne čini se baš kulturno, ali je isto informacija koja je interesantna. Na brojnim listama i na brojnim popisima nalazite se kao jedan od najimućnijih Hrvata. Pa, dobrodošli. Gospodine Štern, u tjednu kojem obilježavamo godišnjicu rata u Ukrajini, kako objašnjavate ekonomsku situaciju danas? Odnosno, da nije bilo agresije na Ukrajinu, plin bi i dalje stizao u Europu, ne bi bilo ni nestašica, ni cijena rasta hrane koja je jučer ponovno poskupila, niti inflacije. No, je li baš tako? Kao prvo, dobro večer svima. Hvala vam na ovom lijepom prijemu, na lijepim riječima. Volio bi da je ovaj zadnji pasus istinit, ali nažalost nije. Ne žalim se, ali nisam jedan najmućnijih Hrvata, makar volio bi. Sreća se ne mjeri novcem. Sreća je u obitelji, sreća je u životu, sreća je živjeti u Hrvatskoj i biti Hrvat. To je sreća. Ovo je prvi skup od svih mnogih skupova na kojima sam bio, koji je počeo sa muzikom, koja je druga ljubav mog života. Hvala vam i na tome, prekrasni izvođači. Meni je žao da su otišli, inače bio poslije mogli nekakav jam session napraviti. Ali jako lijepa gesta i tradicija, nadam se da će tako ostati u ovom alumni toku, sviđa mi se i naziv, makar ja sam bio i na južnom toku i na sjevernom toku, ali ovaj alumni tok izgleda puno bolje nego ovo drugo. Da se vratim na vaše pitanje. Ova kriza u kojoj živimo krizu.
Ona nije počela sa ruskom agresijom na Ukrajinu, ona je počela prije. Ona je počela sa koronom. Nažalost, evo još dan danas ne znamo što je prouzrokovalo koronu. Ponovo američke agencije izvještavaju da je nastalo u Kini, da je virus pobjegao iz laboratorija, znači da ima još virusa koji se negdje kuhaju po nekim laboratorijima u svijetu i mislim da nažalost moramo biti svjesni toga da će se takve stvari i dalje događati. Ali ono što je bilo prethodilo koroni je bio jedan miran život, relativno miran život u kojem smo se mi dobro snalazili kao Hrvatska, imamo gdje smo svoje uspjehe i svoje neuspjehe, ali nažalost ova cijela kriza je počela prije agresije Rusije na Ukrajinu i već je tada bilo vidljivo da se u svijetu događaju promjene u mentalitetu i promjene upravo to da je novac postao sve. Kapitalizam je takav i napravljen, ljudi vole kapital, kapital voli ljude jer iz njih crpi svoju moć i svoje bogatstvo, ali nažalost je korona izazvala to da su se poremetile vrijednosti u svijetu. Poremetili su se ne samo vrijednosti robe i usluga, nego odnosa među ljudima. Sa koronom se pokazalo koliko je svijet razjedinjen. Sa koronom se pokazalo koliko je Evropska unija nejedinstvena u pristupu prema liječenju takvog jednog zla koji nas je snašao. A onda se pokazalo i to da su burze i ljudi koji igraju na burzama iskoristile to da počinju dizati cijene robe i usluga do neslućenih visina. Nikad se nije očekivalo takav porast cijena električne energije, takav porast cijena plina, nafte, hrane, kao što se događalo za vrijeme korone, a istovremeno je liječenje korone izazvalo to da su svi oni koji su bili pogođeni, a to je bio cijeli svijet, počeli tiskati novce i izazvati inflaciju da upravo spriječe posljedice onoga do čega je korona dovela. I nažalost, taman se zaustavila korona, svijet je počeo dolaziti k sebi. Ja ne vjerujem da bi cijene pale, ali agresija Rusije na Ukrajinu, koja je apsolutno nešto što je bilo nezamislivo i što je još uvijek nezamislivo, ali traje. A opet je to, ja bih rekao, učinak nedjelotvornog svijeta, odnosno Ujedinjenih nacija koje su se pokazale kao Liga naroda puno godina prije toga. Naime, ruski ulaz na Krim i zauzimanje Krima, tvrdeći da je to ruski teritorij, ne ulazim u to ko je u pravu, je ostao bez ikakvog odgovora cijelog svijeta. I jasno da je to već pokazalo nešto što se prije događalo. Turci su upali na Cipar i rekli da je polovica Cipra njihovo. Mi smo imali isto iskustva s tim da su nama došli naši susjedi pa su potvrdili da je dio naše države njihov zato jer oni žive tamo. Isto tako u Ukrajini su se događale stvari o kojima se malo govori, ali većinsko stanovništvo Juganska i Donbasa su Rusi. I oni se zovu Rusima, oni sebe smatraju Rusima i tu je bilo isto nekakvih nedozvoljenih i neprihvatljivih radnji prema njima, ali ni na koji način to ne opravdava ovo što se danas događa. Međutim, opet nema nikoga u svijetu ko to može zaustaviti, odnosno oni koji bi to mogli ne bi htjeli jer oni imaju od toga jako veliku korist. To je poremetilo sve tokove, roba izgubila vrijednost, odnosno cijena više nije odraz vrijednosti većih dijela roba na svijetu, zato smo mi danas i borimo se protiv te nesreće da će sve poskupiti, sve poskupljuje, a nema načina da se to zaustavi i ono čemu sam ja dosta uvjeren i bojim se da sam u pravu, nema povratka na staro. U robnim burzama će se možda događati ponovo razni tokovi, smanjenja burze tome i služe da se u određenim momentima cijena tim robama koje se nalaze na burzama mijenja, ali evo vratit ću se na sam početak kad ste u mojoj biografiji rekli da sam studirao naftu u ono vrijeme kad to nije bilo popularno. Tada je nafta koštala $3 po barelu. I jasno da to nije bio nekakav element na koji bi neko morao graditi svoju budućnost, a pogotovo s toga što se i već tada govorilo od 70. godina
krajem 60-ih, 70-ih, da je nafta ograničenog vijeka trajanja i da će za 20 godina biti iscrpljena sva nalazišta nafte i plina na svijetu, doće neka nova energija i zašto bi neko išao studirati nešto čija je vrijednost bila u ono vrijeme tako mala. Evo, ali smo doživjeli u našoj povijesti energetike da je nafta došla i na cijenu od $180 po barelu, ali istovremeno 3 dana je imala negativnu vrijednost. Niste mogli prodati naftu nikome, pa su je davali čak i besplatno samo da se riješe pitanje infrastrukture i logistike, nije bilo više mjesta za smještaj te nafte, a svijet je stajao radi korone. Da odgovorim na ovo vaše prvo pitanje, da, nalazimo se u jednom nemogućem položaju, ne mi, nego cijeli svijet, a na nama je u Hrvatskoj da pokušamo da u cijelom tom košmaru koji se sada događa isplivamo i plivamo što bolje. Kada smo razgovarali o ovome skupu, kolega je došao i pristupio s temom sa idejom da razgovaramo jer godišnjica je invazije na Ukrajinu, a mi smo još uvijek trajno, zauvijek imamo taj ožiljak Vukovara i rata i svega i suosjećamo naravno s onima što se događa, a opet kao građani gledamo, promatramo sve to skupa i čini nam se nekada da se iza te nekakve fasade i propagande i medija događa jako, jako puno toga što mi ne znamo i nekad nam se čini da se sve vrti zapravo oko energetike i da tu nema puno nekakve, pod navodnicima, iskrenosti ili tako nešto, nego da se sve na kraju vrti oko energetike i zbog toga ste nam vi i odmah sinuli kao savršeni gost za ovu temu jer nam se čini da puno možete reći o tome. Kako vi to promatrate? Pošto je energetika moja struka, moram reći da ste u pravu. Sve se vrti oko energetike. Energetika ugljikovodika je u zadnje vrijeme nešto kao neka pogrdna riječ. To je nešto što zagađuje atmosferu, to je činjenica da zagađuje atmosferu. Međutim, ono što se događa da je zagađenje sve veće, da neće biti manje. Broj stanovnika na svijetu raste, svi imaju pravo i želju da žive u sličnim uvjetima. Standard svih ljudi je sve viši, sve se više griju, sve više jedu, sve više voze, putuju. Tako da energetika i dalje će biti okosnica svega što se događa u svijetu. Međutim, još jednu stvar koju sam ispustio napomenuti, a to je ozelenjavanje naše planete. Energetika je dovela do toga djelomično. Ja znam da će tu biti i kritika na moj račun što ću to izgovoriti. Klimatske promjene u svijetu su se događale i prije ere ugljikovodika i prije toga industrijskih revolucija i svega onoga što imamo. Imamo dokaze o tome da su bili ledena doba, pa su dolazile do toplijih vremena, pa su se ledenjaci topili, pa su stvarali fjordove, pa znamo sve to iz povijesti. Prema tome, tada nismo mi naftaši i energetičari i kako bi rekao, ljudi gladni profita stvarali te promjene, klimatske promjene u svijetu, na ovoj planeti na kojoj živimo, ali činjenica da nas je sve više. Činjenica da je utrošak energije po čovjeku postao sve veći. Evo, ja ću jedan mali primjer, čak mi je neugodno to spomenuti, ali sam to negdje našao taj podatak. 1947. godine kad sam ja rođen, na svijetu je bilo 2,5 milijarde ljudi. Danas ih ima 8. Sigurno taj broj ljudi pridonosi uništavanju planeta i ne možemo oduzeti pravo na to. Mi ne možemo reći, evo mi sad imamo svoje, a vi u Kini ili na afričkom kontinentu nemate pravo na benefite koje mi imamo, da si grijete, hladite, imate proizvodnju hrane i svega ona što proizvodi. I oni imaju na to pravo. Međutim, mi svi izdišemo CO2. Svaki čovjek dnevno izdahne kilu CO2. Znači 8 milijardi kila CO2 dnevno mi stvaramo. I to ne može niko zaustaviti. Ja se nadam, osim onih koji prestanu disati. Istovremeno, temperatura naših tijela je u mirnodopskom stanju 36,5 stupnja.
Prema tome mi danas grijemo atmosferu. 8 milijardi ljudi puta 36,5 stupnjeva, računajte koliko je to stupnjeva. To je ružno reći, jer ja nemam za to odgovor. Šta ćemo napraviti? Ubiti ljude? Ili zaustaviti rast stanovništva na kugli zemaljskoj? Ali je to činjenica. I činjenica da energiju svi ti ljudi troše. Sad gdje je kraj toj energiji? Nema kraja. Mi možemo zabraniti plin. Prvo je plin bio pogrdna imenica do početka sukoba Rusije, odnosno agresije Rusije na Ukrajinu, a onda je najedanput ispao plin ponovo zeleni, zato jer ga je trebalo, nije ga bilo. Zatvarali su Njemci nuklearne elektrane i počeli su koristiti ugljen koji je puno gori zagađivač od plina, ponovo za pokretanje svoje industrije i za pokušaj da se smanji cijena električne struje, električne energije do koje je došlo opet iz razloga što su burze počele licitirati sa tom cijenom i dovele su tu cijenu do apsurdnih visina koje nemaju nikakvo opravdanje u vrijednosti električne energije, ali cijena ta bila takva. Plin će se i dalje koristiti i kad se prestane koristiti kao energent, on će se koristiti u proizvodnji plastičnih masa. U ovoj dvorani nema ničega osim ovog drveta, a i on je obraćen kemikalijama koje su izvorno iz plina. Plin će se dalje koristiti ne kao energent, ali kao element koji služi čovječanstvu za održavanje svega onoga što mi znamo i imamo. Nema plastike bez plina. I tu se neće naći, bar po mom mišljenju skromnom, neće se naći zamjena za to. Prema tome, energija je okosnica svega i moramo nastaviti živjeti s tim da ćemo i dalje zagađivati našu jedinu postojbinu planetu. Sad vraćaju astronaute pa će nam reći šta je gore. Ali bojim se da za mog vijeka sigurno, a vjerujem i za vašeg vijeka neće doći do drastičnih promjena, da će energija ostati potrebna, da će potreba za energijom biti neupitna i da će se ona možda mijenjati. Neće biti više toliko energije ugljikovodika, makar ja i dalje vjerujem da električni automobili nisu rješenje. Pitate ljude koji su vozili Teslu sad prije 3 dana u Dalmaciji kad su stajali ispred Svetog Roka, šta misle o električnim automobilima. Evo, malo, tu sam ja doživio malo jednu satisfakciju. Nisam protiv njih, ali vjerujem da električni automobili kao takvi, bez da vodik postane taj koji će pogoniti električne automobile, oni nemaju budućnost. Radi se na vodiku, ali evo, možda ćemo i sve toga dotaći, ali da ne odim predaleko. Evo, kad smo kod plina, Sjedinjene Američke Države govore Europskoj uniji da ni u kom slučaju ne otvaraju Sjeverni tok 2 koji je već izgrađen. Međutim, ima li tu alternative? Što vi mislite o tome? Moram sada biti malo kritičan prema Americi, makar je volim. Dio novca koji sam ušparao daleko nije to ono na šta ste vi postavili pitanje. Imao sam jako dobru plaću i dobivao sam bonus kad sam bio dobar i uspješan. Amerika ima ogromnu korist od sadašnje situacije i pitanje LNG-a i izvoza LNG-a iz Amerike je jedan od elemenata uz oružje koji produžava ovaj rat. Evo, ja si to dozvoljavam reći. Nije popularno, ali ponavljam, volim Ameriku. Meni je Amerika dala puno toga. Radio sam za američke firme, uživao i sviram i dan danas američku muziku. Obožavam to. Ja ne mogu se zamisliti svijet bez američke muzike, bez svega onoga što je Amerika dala svijetu. Ali u Americi se događaju stvari koje mi se ni ne sviđaju. Amerika kroz nekoliko ljudi je praktički bogatstvo Ilona Muska i još nekoliko tih vodećih američkih bogataša je ravno novcu koji je isisan iz američke privrede svih srednjih slojeva američkog gospodarstva. Taj novac je jednostavno prešao iz njihovih ruku u ruke ovih velikih ljudi koji barataju sa stotinama milijardi dolara. Uopće ne znam šta će im to, ne mogu se zamisliti šta oni rade s tim pustim milijardama. Te milijarde su uvjetne jer one nisu u kešu, one su uložene u određene stvari. Međutim, ta preraspodjela, odnosno nepravedna raspodjela bogatstva na svijetu je jedan od problema koje čini nas sve druge stanovnike
svijeta na neki način malo desperatnim, jer zašto oni imaju sve to, a mi nemamo? Dobro, oni su to stekli ne kroz privatizaciju. Elon Musk je genijalac, geekovi su genijalci, ovi ljudi koji vladaju tržištem IT-a i oni koji će vladati, dobiti iz umjetne inteligencije će biti još bogatiji od ovih, jer će oni kroz tu umjetnu inteligenciju koju oni kreiraju upravljati našim životima. Sve više i više. Ali nismo tu da plaćemo nad sudbinom, nismo tu da vidimo svijet u nekakvoj boljoj budućnosti, malo ružičastijim očalima. Taj problem plina, moram se to vratiti, volim otplivati malo u filozofiju. Naime, opet ću tu doći do filozofskog razmišljanja kako se proizvodi plin. Plin se buši. Buši se kora zemlje i nalazi se na plin i naftu, ali zaboravimo sad. Naftu, plin je energent koji je puno bolji, čišći od nafte, međutim, pitanje njegove eksploatacije je upitno zato jer u Americi se koriste metode koji se ne sme koristiti u Europi, a to su metode bušenje, odnosno proizvodnje plina putem škriljavaca, iz škriljavaca. Naime, kad se nabuši bušotina koja je duboka 3, 4, 5 km, dođe se do sloja plina koji je izdašan u prvom momentu, međutim s vremenom on se polako istroši. Kad dođe u plinsko ležište, taj plin se troši. Imamo sjeverni Jadran je bio obećavajući, bio je stvarno dobar, dao je Hrvatskoj puno toga, međutim on se potrošio. Za 3 godine mi više nećemo imati plin iz Jadrana. Amerikanci su isto došli do toga da su morali početi uvoziti plin i naftu. Međutim, tada je došla ta metoda frakturiranja ležišta. Mi to znamo, INA je to radila prije 30 godina. To znači da se u te plinske bušotine ili naftne bušotine utiskuje propant, to je sredstvo, kemijsko sredstvo pod jako visokim pritiskom koji prodire u ležište, u slojeve te zemlje i povećava protok, otvara kaverne i povećava protok plina i nafte prema toj bušotini iz kojeg se onda crpi i vadi van. Ali šta se događa? Ta nalazišta plina i nafte su ograničenog opsega. Jel? I vi kad iz njih iscrpite sve što ima, one ostanu prazne. Ako imate sreću, unutra uđe podzemna voda pa na neki način drži taj tlak. Ali sad ću vam navesti jedan slučaj. Nizozemska je zabranila proizvodnju plina kompletno, zato jer su slojevi su se počeli urušavati i tamo je cijeli niz manjih potresa izazvan upravo proizvodnjom plina. U Americi se događaju isto čudne stvari. Naime, kad se krovište takvog jednog plinskog nalazišta spoji probije se i dođe u kontakt taj plin sa vodom. Neka domaćica u Oklahomi otvori pipu za vodu i izlazi voda pomiješana sa plinom i ako slučajno neko zapali šibicu ili nešto, neku otvorenu vatru, kraj toga dolazi do požara, eksplozije i neželjenih posljedica. Amerika je specifična po tome što je ogromna i ta velika prostranstva ipak dozvoljavaju da oni koriste takva nalazišta i takve metode za proizvodnju plina. I to je sad dovelo Ameriku da od uvoznika plina i nafte postane izvoznik plina i nafte. Njihovi terminali koji su bili građeni za LNG, za uvoz LNG-a, su vrlo kratko vrijeme, Amerikanci su izuzetno efikasni, pretvoreni u terminale za izvoz LNG-a. Jer su ga počeli proizvoditi plin u tolikim količinama da je taj plin postao jako jeftin, ali istovremeno nama skup. Zato jer onaj plin koji se proizvodi, iz čega nastaje LNG, je isti kao ovaj plin koji mi proizvodimo, prirodni plin. Ali da bi ga se moglo utisnuti, da bi ga se moglo komprimirati, pretvoriti u tekućinu, putem čega njegova količina postane puno manja jer je on pod pritiskom, utovari se na brod LNG-a, taj brod ima vrlo teške uvjete. Taj plin, odnosno ta tekućina, plinovita, tekuća faza plina mora biti na temperaturi od minus 164 stupnjeva Celzija i pritiska od 30 atmosfera. Svaki takav brod ili kamion koji prevozi LNG je vrlo opasan.
Nažalost, o tome se puno ne govori, hvala Bogu da nema nekakvih velikih ekscesa na tom području, ali nisu slučajno ljudi koji rade na LNG tankerima najbolje plaćeni pomorci na svijetu. Oni putuju na bombu. I mi tako kroz LNG u Omišlju, ja sam se nadao kad je bilo počeo razgovor o plutajućem LNG terminalu, da će to biti onaj brod koji je vezan u Omišlju, ali 8 milja od obale. I onda bi se cjevovod doveo do. Međutim, mi smo ga stavili u luku, hvala Bogu ništa se nije dogodilo, nadam se da i neće, ali to je jedna latentna opasnost neću reći za Krk, ali za Omišalj u svakom slučaju. Međutim, svaka stvar koja je vezana uz energiju na neki način vuče za sobom neku moguću opasnost. I rad sa plinom, i rad sa naftom, pogotovo sa derivatima. Vidite da svaki toliko se dogodi neki požar u nekoj rafineriji. Stvari se događaju, neću potrebiti ovu drugu riječ na engleskom. Sjedim među akademskim građanima, ne bi bilo primjereno. Plin je poskupio, ta cijela procedura pretvaranja plinovitog stanja u tekuće i ponovo iz tekućeg u plinovito u mjesto gdje se LNG ponovo stavlja u plinovodni sustav. Jasno da ta tranzicija dvostruka troši puno energije i košta novaca i zato je LNG skuplji od prirodnog plina. I on će uvijek biti skuplji od prirodnog plina. I ovo što se nama sad događa, da će poskupiti plin, vjerovatno velikim dijelom stoga što smo mi počeli koristiti LNG umjesto ruskog plina i jasno da tu cijenu neko mora platiti. A to plaća ne samo mi, cijeli svijet. U cijelom svijetu su cijene porasle, zato jer je energent poskupio i onda još uz to se ljudska pohota, gramljivost na to nakalemila i jasno da ćemo sad ulazimo u jedan period gdje će sve biti sve skuplje i skuplje, dok neko tome ne stane na kraj i ne vidi nikoga na pomolu. Znači nema nam pomoći. Ima nam pomoći, ima samo pomoć takozvana da mi pokušamo iskoristiti ono što imamo u Hrvatskoj, vlastitu energiju na neki način. Zaboravio sam napomenuti da je cijeli taj postupak proizvodnje plina putem razbijanja ovih škriljavaca u Europi zabranjen. Mi bi mogli u Hrvatskoj proizvesti puno plina još kad bi se smjeli koristiti tim metodama, ali pitanje je šta bi od toga i zašto i dobro da se to ne radi. Njemačka je prva zemlja koja je zabranila te metode, onda je došla Poljska i polako su sve europske zemlje zabranile ono što Amerika radi, a to je proizvodnja plina fakturiranjem ležišta kao jednu opasnu metodu na prostoru gdje živi puno ljudi. A mi smo u Europi dosta gusto naseljeni. Čak u Hrvatskoj bi si mogli dozvoliti možda to, ali kako nemamo točno podatke kako bi se to odrazilo na šta, ne treba nam novi potres ne bože. Može jedno malo škakljivo pitanje. Rekli ste u jednom intervjuu da je za vrijeme hladnog rata trgovina između SAD-a i Rusije išla fenomenalno. I također ste jednom spomenuli da, to ćete sami podsjetiti, da je Jugoslavija u ratu koji je bio između Izraela i Egipta isto tako na neki način sudjelovala na obje strane. Odnosno, zapravo čini mi se kao da na neki način ljudi ginu, a iza toga trgovina teče slobodno. Također postoji jedna urbana legenda, odnosno jedna priča koju poznajemo, a to je navodno, to ćete nam vidjeti bolje reći, da je za vrijeme rata INA uredno trgovala sa Srbijom. E sad, kako to raspetljati? Je li trgovina zapravo jača od svega i nema šanse da ona stane, ili je politika samo fasada za trgovinu, ili što je tu zapravo na stvari? Reći jednu rečenicu koja ne zvuči lijepo, pohlepa je uzrok svega. Ljudska pohlepa. Trka za novcem pod bilo kojim izlikama i na sve moguće načine, jasno da kroz trgovinu isto se dolazi do novaca i to je to. Imamo vrlo svjež primjer sada. Ruska nafta dolazi dalje u Mađarsku. Mađarska je izuzeta iz sankcija za rusku naftu i u Mađarsku dolazi ruska nafta koja se prerađuju derivate koji se isporučuju u Ukrajini. Evo, najsvježiji plin. I to nije tlapnja, to je tako. Ispod Ukrajine teče ruski plin i ruska nafta još uvijek prema Europi.
a vodi se borba na teritoriju Ukrajine. Ljudi ginu dnevno, užasi se događaju, međutim trgovina i dalje cvjeta. Ja sam dosta bio, moram priznat, preveliki optimist i na neki način naivan. Dok sam bio ministar, ja sam smatrao da je Svjetska trgovinska organizacija ta jedna organizacija koja bi mogla regulirati određene tokove trgovine u svijetu, jer sam ja došao iz korporativnog biznisa, iz trgovine i najedanput sam kroz politiku uletio na sastanke WTO-a, Svjetske trgovinske organizacije, na kojima se raspravljalo o tim stvarima i mislio sam, evo sad imamo Ujedinjene nacije u trgovačkom obliku, pa idemo dogovoriti da određene robe koje su potrebne svijetu stavimo u okvire nečega što je prihvatljivo. Recimo da se stvori nekakva, za naftu, da se stvori jedan pojas od 50 do $70 po barelu, jer koji bi se odnosio na različite zemlje, naime proizvodnja nafte u Saudijskoj Arabiji i Arapskom poluotoku je puno jeftinija nego proizvodnja nafte u Meksiku, Venezueli ili u Rusiji, u Hrvatskoj u krajnjoj liniji. Naša nafta je vrlo skupa, zato jer smo je već skoro iscrpili pa moramo koristiti više energije da je dobijemo. Znate, ove njihalice koje gledate na autoputu uglavnom snoje, nažalost, ali evo, to je dokaz toga da smo iscrpili ležišta. I ta želja za profitom i želja da se iz svega toga izvuče maksimalna korist, jasno da tjera trgovce da krše sankcije. A te sankcije po meni su došle u krivo vrijeme i na krivi način. Evo vidimo da Rusija nije kolabirala radi sankcija, ratne operacije se i dalje vode, oni i dalje kupuju oružje, a ruska nafta i dalje teče. Samo kud ide? Ide u Indiju, ide u Kinu, ide u Mađarsku. Ne mogu shvatiti zašto je Mađarima dalje dozvoljeno da koriste rusku naftu. A nama nije. Nama da radi družba Adria, za kojim slučajima, ili Sisak. Ruska nafta i dan danas može doći do rafinerije Sisak, jer cjevovod funkcionira u tom pravcu. Ali evo, Sisak je zatvoren, nažalost i Rijeka zatvorena, a veliki novac se tu okreće i u svijetu se ruska nafta prodaje po cijenama koje su čak niže od ovog price capa koje je Europa stavila, odnosno Amerika stavila na rusku naftu i nafta i dalje teče, neko na tome zarađuje velike novce, a mi plaćamo cijenu. Ili kroz energente, ili kroz svu ovu ostalu robu koja se proizvodi pomoću energije, a to što sam rekao, energija sve prisutna. Evo, spomenuli ste proizvodnju naftnih derivata. Da li je moguće vratiti naše zatvorene rafinerije u Sisku i Rijeci? Nadovezao bih se na to pitanje, da li je moguće, da li je INA izgubljena ili možemo nešto učiniti da prijeđe u naše ruke? Nadam se da neće doći do tog pitanja. Po meni je INA izgubljena. Odnosno u INI više nema ničega. INA je atrofirana. To više nije ona INA koju sam ja imao čast biti na čelu do 2000. godine. Mi smo tada proizvodili 70% hrvatskog plina, danas je to 30%. Proizvodili smo 80% hrvatske nafte, danas je to 20%. Nije se ulagalo u nova nalazišta, u novu proizvodnju, nije se ulagalo, prodano je u besjenje bijele noći iz koje smo mi, da nije rata, mogli vući naftu još idućih 30 godina. Ja sam isto tako bio protagonist, odnosno potpisnik ugovora za koncesiju u Siriji. Isto jedno fenomenalno otkriće INA-inih stručnjaka, ne moje, INA-inih stručnjaka, koji su u Siriji na poljima koji su Amerikanci i Mađari napustili kao neperspektivna, našli naftu, plin i derivate i iz toga je INA dobivala $60 milijuna svaki mjesec. Fakture koje su izlazile iz INA su bile. Međutim, sankcijama prema Siriji, mi svaki put radi nekih sankcija izgubimo najviše. Europa je, mi smo čak u stvari uveli sankcije prema Siriji prije nego Europa to učinila, ali dobro, jasno mi je bilo, mi smo tada žarko željeli ući u Europu pa smo htjeli dati svijetli primjer kako smo mi pošteni i dobri. Odlaskom iz Sirije su ta polja prepuštena borcima ISIS-a i uopće ne znamo u kom stanju su ta polja, ali očito država Hrvatska uopće nikad nije pitala da se ta polja vrata, makar signala iz Sirije ima
da ukoliko mi hoćemo natrag ta polja da možemo doći do njih. Ali evo, koliko put sam to javno postavio to pitanje, nikad na njega nisam dobio odgovor. Opet, malo sam izgubio nit. INA je Mađarska. Budimo realni. Oni su vlasnici službeno 49, nešto posto, međutim kroz skrbničke račune u raznim bankama, koje je opet jedna enigma, bar za mene kao poslovnog čovjeka, kako je moguće u eri transparentnosti i borbe protiv korupcijom dozvoliti skrbničke račune, u kojima niko ne zna kojim je vlasnik. 6% INE se nalazi na skrbničkim računima. I sad nek mi neko dokaže da to nije nekakav kapital koji je kroz neke firme ušao unutra. Međutim, INA danas kakva je, cijela uprava INE se svodi na 3 ljudi koji moraju sve šta rade pitati Mađare. Nemam ništa protiv Mađara, moj tata je mađarski Židov. I stvarno, i ja imam vrlo dobre iskustva s Mađarima jer sam za Mađare napravio arena centar u Zagrebu koji vjerovatno svi znate i dalje sam ponosan na to, tako da ne mislim da su Mađari loši ljudi. Ali ovo što su napravili sa INom je jednostavno neprijateljsko preuzimanje i protiv toga nema lijeka. Oni su to kupili i dobili su upravljačka prava na način na koji nije trebalo. Međutim, mi to nismo sankcionirali, čak što više u onom momentu kad se vršila arbitraža gdje smo mogli dobiti, naš Vrhovni sud je poništio presudu premijeru Sanaderu i ispalo je da onda oni to nisu napravili. Jasno da su arbitri isto tako bili upoznati s tim pa su donijeli svoj pravorijek onako kako su ga donijeli. Otkup INE danas u ovom momentu po meni ne bi imao nikakvog smisla. Kao prvo nemamo novce, imamo puno važnijih stvari, a kao drugo ne vidim šta bi nam to donijelo jer bi mi dobili jednu krnju kompaniju natrag u kojoj bi morali jako puno uložiti. Postoje 2 načina po meni da se to pitanje riješi. Jedno je da priznamo da brak nije uspješan i da dođe do rastave braka. U rastavi braka se imovina dijeli među supružnicima. Prema tome, sjest lijepo sa molom, to su vrlo dobro posebni ljudi, bojim se da mi nemamo ljude koji bi mogli s njima razgovarati na taj način i reći, ajmo, imamo jednu INU koja se sastaje od proizvodnje nafte i plina, rafinerija i lanca opskrbe, veleprodaje, maloprodaje i to je to. Jel? I cijeli niz dobrih ljudi i stručnjaka koji znaju proizvoditi naftu i plin, ali to se danas više ne cijeni. Ajmo se dogovoriti da vi za vaših 49% dobite sve pumpe, a mi za naših 44% zadržimo naša nalazišta nafte i plina, krenemo ponovo u istraživanje i proizvodnju, rafineriju Rijeka osposobimo, ona će biti sposobna za par mjeseci da bude jedna od boljih rafinerija u Europi. Sisak po meni je gotova priča, tamo više to pokrenuti i ulagati novce u rafineriju koji su opet u budućnosti će se nafta i derivati sve manje proizvoditi i kupovati, jer govorimo o 20 godina, međutim 20 godina je relativno kratki rok za jednu rafineriju, ulaganje u tu rafineriju se ne isplati, ali na teritoriju rafinerije Sisak koja je velika 8 kvadratnih kilometara. To je ogromna površina, se mogu postaviti solari i koji bi u sučelju sa vodom Save mogli proizvoditi elektrolizom vodik koji bi se onda kao jedan novi energent već se koristi u Njemačkoj, u Austriji u velikoj mjeri. Hrvatska bi isto tako mogla biti jedna od predvodnica korištenja vodika i to je jedan od elemenata koji mi daje nadu da bi se nešto moglo napraviti. A za to treba imati hrabrosti i reći, evo, rafinerija Rijeka je izgubljena, odnosno Sisak, pardon, ne daj Bože, Rijeka, izgubljena, idemo to sve u razgovorima, kad sam pitao, evo šta će, kud ćemo s tim željezom? Dajte Petru Pripuzu, on će znati šta napraviti s tim željezom. I činjenica je da ta rafinerija da se ponovo pokrene je užasno veliki novac koji se ničim neće opraviti. Ali postaviti solare, evo možemo mi ovdje koliko nas ima, napravimo jednu firmu i postavimo solare u roku od godinu dana. To je relativno jeftina tehnologija, dobra tehnologija, ali mi to ne znamo iskoristiti. Stoji u INI rafinerija mlaka. Zaboravljamo da je u centru Rijeke bila rafinerija, najstarija rafinerija na
ovim prostorima koja je zatvorena nakon što je 120 godina radila i Sisak je stara rafinerija, ali Rijeka je mlaka bila još starija i tamo se isto mogu demontirati ta postrojenja, ona je, nalazi se na obali, ali cijelo to obala Rijeke je još uvijek opterećena brodogradilištem, bivšim torpedom i tako. Ta je zemlja tamo kontaminirana, nakon 120 godina rafinerije, teško da se to može koristiti i da se tamo mogu graditi stanovi, a da nećete biti zabrinuti za zdravlje ljudi koji žive nad takvim nečim. Ali staviti solare, nikome to ne bi smetalo i to se može vrlo lako napraviti. Međutim, za to treba imati viziju i treba imati za to, ako ništa drugo, hrabrosti da se krene u tako nešto. Ja tu hrabrost, nažalost, u Hrvatskoj ne vidim. Hrvatsku su potresli potresi, kao što nam je svima vrlo dobro poznato. I svima nam je jako dobro poznato da obnova ide zapravo katastrofalno. I to je opet naravno, kao što je prodekan lijepo rekao, svaka kriza je prilika i to je isto šansa prilika za nešto dobro. Kako učiniti tu obnovu energetski efikasnom, što učiniti na energetskom području da ta obnova napreduje onako kako bismo mi htjeli? Ja bih sad vratio na onu temu koja je bila u stvari spomenuti Vukovar, koji je blizak mom srcu i sad ću vam reći jednu stvar koja nisam ja to govorio puno u javnosti jer me je sram toga. Ali mi smo napravili velike pogreške u Vukovaru, napravili smo pogreške nakon Oluje na području Knina i radimo isto tu pogrešku na Banovini. Naime, jedna crtica iz mog političkog života, bio sam ministar gospodarstva, 1995. je došlo do mirne reintegracije i povrata Vukovara u Maticu Hrvatsku. Jedan dan zove mene Jean-Jacques Klein, to je general američki koji je bio zadužen za mirnodopsku i mirnu reintegraciju i kaže: Davor, idemo u Vukovar. To je bilo 3 dana nakon čina mirne reintegracije. Ja sam bio prvi hrvatski ministar koji je došao u Vukovar nakon toga. I ja moram priznati da nisam baš nekakav ratnik i malo sam bio ukočen i rekao sam: mi u Vukovar, pa tamo još vjerovatno postroje, ne, tamo je mirno, ideš sa mnom u UN-ovom helikopteru, idemo u Vukovar. Idući dan smo išli u Vukovar, spustili smo se na jedno košarkaško igralište koje je bio malo izvan grada, stajali su ovi sa plavim kacigama oko perimetra, čuvali šumu koja je bila oko nas i bio je sastanak sa gospodarstvenicima Vukovara. Sve su ih okupili, bili su ljudi koji su do jučer bili u drugoj državi i ja sam njima kao ministar gospodarstva Republike Hrvatske izrazio dobrodošlicu u Hrvatsku. Lijepo što ste se vratili, da vidimo kako stoji industrija. Vupik, Borovo, Vutex, sve ove firme, tamo su sjedili ljudi koji su bilo jako vruće, znojni, preplašeni. Ja sam ih uvjerio da će oni biti primljeni kao građani Hrvatske, da im se ništa neće dogoditi, osim oni koji su nešto napravili lošega, ali evo, idemo vidjeti na koji način možemo vratiti industriju u Vukovar. I obišli smo 2-3 pogona za koje se vidjelo da godinama. Oni su me uvjeravali da je to do jučer radilo, međutim ja sam inženjer po struci i vidim da kad je na stroju ovakav sloj prašine, da taj stroj nije radio. I uglavnom završili smo na tom da bi Vukovar trebalo obnoviti industrijsku funkciju Vukovara koje je bilo veliko industrijsko središte. Dolaskom u Zagreb sam bio na sjednici, zatvorenoj sjednici uže kabineta vlade. Premijer Mateša je tada bio premijer, on budi rečeno moj najbolji prijatelj, ali tada me preglasao i ja sam iznio svoje mišljenje nakon posjeta Vukovaru i rekao sam da smatram da mi moramo prvo obnoviti industriju u Vukovaru i tek tada graditi, obnoviti kuće u kojima su ljudi živjeli, od kud su bili prognani, ali bez industrije za Vukovar nema neke budućnosti, svjetle budućnosti, jer ti ljudi
povratnici, ako neće imati gdje raditi, šta raditi, od toga neće biti puno koristi. Nažalost, ja sam tada bio preglasan. Mogu vam reći, pokojni Jure Radić i Škegro su bili jako protiv toga. Oni su htjeli da se Vukovar obnovi, zgrade, da se naprave kuće za povratak ljudi koji su bili raseljeni sa tog područja. Na moj vapaj šta će oni raditi nije bilo odgovora. I mislim da smo tu na tom ispitu pali. I da smo mi tada, još nismo bili u Europskoj uniji, ali imali smo naklonost cijelog svijeta, da smo mi tada proglasili Vukovar za slobodnu zonu. Mogli smo, danas i to ne možemo napraviti isključeno u Europskoj uniji. Ali kako su Malta, kako su Cipar uspjeli ući u Europsku uniju sa svojim slobodnim zonama, oni tamo rade šta god hoćete, na Malti se događaju i na Cipru transakcije kakve mi ne možemo ni zamisliti, od toga oni žive u stvari. Vukovar je trebao postati jedno takvo mjesto. Evo, da se vratim na potres. 2 godine su prošle od potresa. O Zagrebu neću govoriti, Zagreb je specifičan, makar smo i tu pali na ispitu. Ako u Sisku ne napravimo industriju sada, u toj prilici, onda opet sve što se tamo radi, izgradnja kuća, tamo gdje ne trebaju biti. Daću vam jedan primjer. Vozio sam dosta pomoći prema Petrinji nakon potresa, pa sam prvi put upoznao taj dio. Tamo ima kuća na mjestu gdje niko normalno ne bi izgradio. To valjda ljudi kad su bježali od Turaka prije 300 godina su tamo gradili kuće u nekim brdima i tamo su živjeli i sad ići obnoviti, ja imam nešto godina pa se mogu tako vrijeđati ljudi, nekome koji ima 80 godina, 2 kokoši, 1 svinju, obnoviti kuću tamo gdje niko živ se ne bi više danas naselio je novac koji je utrošen u ništa. Ali da se sad ova prilika uzme, da se napravi nešto novo, da se reurbanizira ili poljoprivredizira to područje, da se izgrade nova naselja, da se te ljude koncentrira na jedno mjesto. Tu dolazimo do uštede energije, da ne moramo vući struju do udaljenih mjesta gdje su nekakve 3 kuće na hrpi, zato su tamo bile neke. Ne moraju više biti tamo. Mi kad smo oslobodili Oluja, kad je prošla kroz ovaj dio Hrvatske koji je bio okupiran, mi smo uz autoput trebali graditi nova naselja, a ne podržavati i održavati ova svoja naselja koja su sad bili zatrpani snijegom, niko nije mogao do njih doći 3 dana. Tako da imamo ovu priliku koju mi sad imamo, još uvijek je imamo. Imamo novac, imamo znanje, imamo građevinsku operativu, ali idemo promijeniti paradigmu življenja na tim prostorima. Zašto se oko Siska ne bi stvorili malo mini naselja sa nekakvom industrijskom sredinom koja bi privukla ljude koji bi tamo radili? Zašto ta industrija mora biti u Zagrebu? Možemo dati poticaje da se određeni dijelovi industrije iz Zagreba presele u Sisak, pogotovo sad kad se završava autoput, ali za to treba imati, kako bih vam rekao, ja ne bih rekao hrabrost, ali treba imati poticaja da razmišljamo malo šire i malo dulje od toga da ćemo obnoviti nekome nekakvu kuću na neprimjerenom mjestu. Ja znam da su ljudi vezani uz kuće, ali ako mu ponudite kuću bolje kvalitete na drugom mjestu, preselite i njega i njegove kokoši i svinju na jednu novu poljoprivrednu, pa čekaj, nazovimo je tako i zadrugu. To nije popularno ime, zato jer smo mi imali loše iskustva u zadrugama iz Jugoslavije, u tim otimanjima zemlje i tako dalje, ali to nije loše ime, zadruga, udruga, nazovimo je tako. Nova naselja, ja sam bio postao na 2 slike, reći vam jedan primjer iz Izraela, koji možda nije najbolji. Izraelci, pogotovo, a imamo, evo, vidite ovo što je iza mene. Kad su Rusi krajem 90-ih godina, oni su htjeli uništiti Izrael. Tada je bila takva ideologija njihova. I u jednoj godini su poslali 1 milion Židova iz Rusije u Izrael. Stavili su u avione i poslali su ih u Izrael. U nadi da će tada Izrael kolabirati, jer primiti 1 milion ljudi i smjestiti 1 milion ljudi na tako malom teritoriju je skoro mission impossible. Međutim, šta se dogodilo? Ti Rusi nisu bili siromašni, oni su bili profesori, učitelji, inženjeri, došli su iz Rusije sa određenim kapitalom i počeli su kupovati stanove po Izraelu. Cijena stanova je narasla
od nekih $800 do 2-3 hiljade dolara po kvadratu i svi Izraelci su se počeli buniti protiv toga. Nisu njima oni oteli to, oni su to kupovali od njih, ali Izraelci više nisu mogli doći do stana radi svoje ekonomske snage. I onda država Izrael donijela odluku 1993. godine, uzela jedan teritorij između Tel Aviva i Jeruzalema i počeli su graditi ovaj grad koji se zove Modi'in. I tamo su napravili oko tog grada ove high-techove, napravili su start-upove, upravo su forsirali izgradnju na tim. Čujem da se nešto slično priprema u Osijeku, ja ću biti presretan ako se to dogodi, jer je to u stvari ono o čemu ja cijelo vrijeme govorim, ali nisam bio u prilici to realizirati. I ovaj grad danas ima 30.000 stanovnika. Pogledajte ovaj urbanizam, pogledajte kako je to napravljeno. I jasno kad imate ovako jedan kompletan, kompleksan, mali gradić, da su i uštede u energiji, i infrastrukturi, i logistici tolike da se tu može opravdati. I to izgradnja takvog grada, to država je financirala tu izgradnju, a onda su te stanove prodavali stanovnicima Izraela i Arapima koji žive u Izraelu. Ima dosta Arapa u tim naseljima. Prema tome tu su oni stvorili novi grad. I mi moramo bježati od toga da se bojimo tih novih iskoraka. Zašto obnavljati kuće koje su raštrkane po cijeloj Baniji za stanovnike koji će, nažalost, jednog dana vrlo brzo nestati, niko neće doći na njihovo mjesto da idemo u ovakve iskorake. I bila je još jedna slika, evo ovo je Nizozemska. Pogledajte model sela, takve ljude koji hoće imati kokos, koji hoće imati svinju, staviti u ovakav oblik naselja gdje oni mogu dalje zadržati taj svoj način života, ali su tu. Ne moramo mu voziti doktora 30 km, ne mora pošta ići do njega 30, ne mora on doći po svoju mirovinu ili poštar do njega 30 km. Dođi ovdje, budi ovdje. I takve stvari kad bi se uspjelo probiti taj naš dogmatizam u glavama, mislim da bi bile vrlo korisne upravo u tim razgovorima o obnovi Banovine. Još uvijek nije kasno ni za Vukovar. Dobro, ne možemo više dobiti slobodne zone, slobodne trgovine u Vukovaru, ali čini se da Vukovaru treba i dalje pomoći u tom dijelu i subvencionirati, makar to u Europi nije popularna riječ, ali svi to rade. Tu smo mi isto malo papski od pape, svi to rade i uz jednu pametnu politiku dignuti te dijelove Hrvatske koji su rahli, koji su politički opasni. Jer ako mi nećemo to učvrstiti kao nekakve ekonomske krajine, oni će dalje biti izloženi kad tad željama susjeda da preuzmu određene dijelove teritorija za teritorije. Evo, vrijeme stvarno leti sa iskusnim govornikom i puno tema smo načeli, ali želimo naravno ostaviti prostora i za vas i za pitanja iz publike. Napravit ćemo ovako, uzet ćemo po 3 pitanja, znači po 3 govornika, mi ćemo sumirati pitanja tako da što više ljudi uspije sudjelovati. Molim vas lijepo da se predstavite i da postavite svoja pitanja. Da li nam mikrofon treba ići po dvorani ili... Možete sad tko ima pitanje. Ovako, dobar večer gospodine Štern. Moje ime je Peo Bosnić, student sam prve godine diplomskog studija tu na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Prije svega u ime studentske populacije želio bih vam zaželjeti isto dobrodošlicu i zahvaliti se zaista na iscrpnim, na opsežnim i zanimljivim odgovorima. Ovako, moje pitanje se veže za ovaj rusko-ukrajinski sukob, odnosno možda bih se usudio reći i američko-rusko-europski sukob. Koliko je zapravo taj sukob i invazija Rusije na Ukrajinu možda nekakav rezultat, sad da idemo nekakve špekulacije, suradnje zapravo Sjedinjenih Američkih Država sa Ruskom Federacijom, da se pokaže zapravo koliko se može destabilizirati europski kontinent, odnosno koliko je zapravo on već destabiliziran, koliko je neujednačen, a zapravo se ide ka toj nekoj ekonomskoj integraciji. Samo se spominje ta jednakost, da smo svi isti, da se borimo svi jedni za druge, a onda se zapravo u nekakvim tim kriznim situacijama i tim trenucima nekakvih šokova vidi koliko je zapravo baš taj europski kontinent, iako
civilizacijski, kulturološki i sve ostalo najstariji nekako pokaže, pa ne baš toliko dobar. Opet ispadnu da su ove nekako mlađe nacije kao što su Amerikanci dosta pametniji i nadigraju tu Europljane. Pa se zapravo moje pitanje odnosi na taj dio, a ukoliko bude prostora, nadovezao bih se na zapravo jedno dijametralno suprotno pitanje vezano za koncept pametnih sela. S obzirom da smo godinama unatrag svi, ja sam bio malen, ali ostali iz tih sela pribjegavali u gradove i težili tom nekakvom urbanom načinu života, sad opet vidimo da se sve potencira nešto održivo, nekakva nova poljoprivreda, nešto bio. Sve to sad super, čak je to skuplje, ali mi to želimo. Koliko je moguće da taj koncept pametnih sela zapravo zaživi u Republici Hrvatskoj, s obzirom da svi težimo ka tim nekakvim urbanim sredinama, sad na primjer iz Osijeka naseliti stanovnike tu okolna mjesta u Zagrebu, na primjer u okolicu Siska, Banovinu i slično. Evo, toliko od mene, hvala. Zaboravit ću, dajte. Prvenstveno ja sam Petar Vođinac, student sam 2. godine preddiplomskog studija, pa evo ja imam jedno zapravo dosta kratko pitanje vezano za energetiku kako ste spominjali. Kako vi komentirate današnje vrijeme kada se kroz medije provlače dakle, električni automobili sve više i više vezano za dakle, obnovljive izvore energije, kada imate tankere i avione koji toliko zagađuju samo izlaskom iz luke, kao na primjer jedan grad Osijek. Dakle, po pitanju sfere ekonomije, kako se zapravo autoindustrija jednostavno došla do toga kada više nema ideja, dakle više nema što napraviti, kako poboljšati automobil, nego jednostavno forsiraju kroz ekologiju zapravo automobile koji su na struju. A zapravo vijek baterija je 10 godina. Dakle, vi te baterije trebate negdje staviti, negdje ih trebate smjestiti nakon 10 godina. Jedan automobil možete odvesti na smetlište i ostaviti, a što sa baterijama? Tako da, hvala lijepo. Sjećam. Nije tako strašno. Ružno je to reći, svijet nije pošten. Nepoštenje koje vlada u svijetu je neizmjerno. Moral i etika više ne postoje. To su zaboravljene stvari. Ja se sjećam, u mojoj mladosti je etika bilo nešto, ne samo etika, nego obrazac ponašanja koji je tada postojao, je bio potpuno drugačiji od ovog danas. A mislim da su nas ova moderna sredstva komunikacija, ti zoomovi, Skype-ovi, sve to skupa udaljili jedne od druge, mi više ne doživljavamo jedan drugoga kao ljudsko biće, nego smo mi samo sugovornici preko nekakvih sredstava komunikacije. I mislim da se u tome puno izgubilo. Ono što Amerika radi sve u svoju korist. Ja ću biti toliko slobodan ovako među vama to reći, ja mislim Amerika s time brani sebe, jer Amerika se nalazi sama u velikom problemu razjedinjenosti svoje populacije. U Americi će idući izbori pokazati jedan takav jaz između dvije Amerike da ćemo još vidjeti puno napada na Bijeli dom, odnosno na parlament, na kongres. Amerika šta je napravila? Amerika je oslabila Europu. Umjesto da u interesu Amerike da ima jakog partnera u Europi, jednoj jakoj Europi, ona kroz svoj interes je dovela do toga da sad evropska industrija bježi u Ameriku zato jer su tamo energenti jeftiniji, načini rada je jednostavniji, uloga sindikata je puno manja. Nađite u Americi, kao u Francuskoj, da ljudi demonstriraju svaki dan. Nema. To je bilo nekad. Više nema. Isto tako u Rusiji. Ja kad sam došao u Rusiju, u Sovjetski savez, ja sam došao iz Socijalističke Republike Jugoslavije, pa sam pitao šta sa sindikatima. Onda su oni rekli, šta s njima? Pa imamo sindikate. Ja velim, dobro, a di se manifestiraju? Ne, oni imaju, ali ne postoje. I tako u Novoj Rusiji ne postoje sindikati. Nema.
i to olakšava njima ono što su radili u svom nekakvom razvoju koji je takav kakav je. Uglavnom, umjesto da se Amerika jače poveže sa Europom, da nije bilo Brexita Engleske iz Europe i da se očuvala jedna jaka sredina, industrijska, Amerika, Engleska, Europska unija, i u tome koristiti sirovine iz Rusije. Ne tvrdim da je Rusija trebala ući u Europsku uniju, daleko. Nisu oni za to još dorasli tome, civilizacijski. Ali da se tu na toj liniji stvorila jedna protuteža Kini, koja je, vrlo malo sam spomenuo Kinu, ali Kina je jedan od uzroka ovog našeg današnjeg stanja, kad su koristili 1,5 milijardu ljudi koji jeftino jedu, jeftino žive, jeftino proizvode, jasno da s njima niko ne može nositi. Ali kad Siemens i Mercedes počinju svoje pogone seliti u Ameriku i Njemačka radi visoke cijene energije gubi svoju kompetitivnost u odnosu na ove druge države, onda znamo da budućnost za Europu neće biti dobra. I tu energenti upravo dolaze do izražaja, jer u Americi plin jeftiniji 40%, struja jeftinija jedno 30%, nafta je jeftinija, ako ništa drugo po burzi je split između Brenta i WTI-a uvijek između $7 i $8 po barelu. Uvijek. Povijesno. Prema tome oni koriste jeftiniju energiju od Europe i sa preseljenjem industrije iz Europe u Ameriku mislim da će Europa puno toga izgubiti. A istovremeno Europa pod udarom doseljavanja, migracija ljudi koji u svojim zemljama ne mogu živjeti. Budimo realni i pošteni, ne mogu živjeti. Ali je to to. Trebamo se vratiti na selo. Danas je vrijeme za to, zato jer više, opet, nisam veliki pobornik društvenih mreža i ovih načina komunikacija, Zoomova, Skypeova, ali danas se može raditi i bez toga, ali ne samo s tim. Prema tome, povremeni sastanci, neki načini organizacije gdje se i ljudskost pojavljuje, a ne samo tehnologija, bi omogućili da veliki broj ljudi koji u gradu žive na jedan način mogu živjeti na selu isto tako, sudjelovati u nekakvom intelektualnom radu, čega će biti sve više, a istovremeno imati u dvorištu i kokoši, i svinju, i svježa jaja, i sve ono što bi ja volio imati. Malo sam prestar za to. Ali moja baka je imala i meni je bilo jako lijepo. Tako da mislim da opet ova kriza skupe hrane, koja je neopravdano skupa, ljudi bi mogli kompenzirati sadnjom svoje vlastite, u svom vlastitom vrtu i rajčica i svega onog ostalog, da ne nabravam grincajk, bi mogli jeftinije živjeti, a inače bi skinuli sa sebe onu nekakvu opasnost da ću ostati gladan. Nećemo, imamo zemlju. Imamo zemlju, idemo živjeti na njoj. Ali njima neko treba dati poticaj. Taj poticaj se pojavljuje upravo na ovakvim slikama. Nema više, ne ja. Ne. I taj poticaj treba biti potaknut od strane države. Da se tu stvaraju ti elementi, jer jedna stvar isto koja mislim da će postati veliki problem su OPG-ovi. Većina naših OPG-ova, nažalost, neće imati dobru budućnost. Ako se neće spajati. Ono što se dogodilo u Izraelu, ja slučajno znam dobro Izrael, često sam tamo i svi znate šta je pojam kibuce, jel? Vjerovatno. To je poljoprivredno naselje gdje su svi jednaki i to je bilo za vrijeme socijalizma jako popularno i u stvari to je jedini socijalizam kog sam ja vidio da funkcionira. Oni nisu dobivali plaću koji su bili kibucniki, oni su imali zadovoljeno sve njihove osnovne životne potrebe iz zajedničkog nekakvog sustava snabdijevanja, imali su pravo jedanput godišnje na izlet u Europu, djeca su išla u zajedničke vrtiće, zajedničke škole, dobivali su istu naobrazbu, kibuc je financirao njihov odlazak na fakultete, to je sve bilo lijepo. Međutim, nisu izdržali. Nisu izdržali konkurenciju velikih proizvođača iz svijeta. Sad su se kibuci udružili u nešto što se zove mošav. A mošav je udruga kibuca. I sad nije više svaki kibuc za sebe imao svoje kombajne, svoje sušare, svoje skladišta, svoje to, nek su više njih se udružili. I ja mislim da je budućnost naših OPG-ova u udruživanju. Jer ne može jedan mali OPG konkurirati sa cijenom uz naše inpute, skupu energiju,
skupog traktora, skupih sredstava za proizvodnju, skupe i može biti nedostupnih umjetnih gnojiva. Sad sam se sjetio jedne stvari, samo da vam dokažem još jednu stvar što Amerika radi. Ali izgled. Vjerovatno ste vidjeli da je Amerika uvela zaštitnu carinu za ruski aluminij 200%. Znači aluminij koji se proizvodi u Rusiji se može izvesti u Ameriku, bez obzira na sankcije, ali 200% je skuplji jer moraju platiti toliko poreza na taj aluminij. Šta je to dovelo? To je dovelo do porasta cijene aluminija u svijetu. I za sve ono što se radi od aluminija će poskupiti samo zato jer Amerika to napravila. Ja sam radio za američku firmu u Rusiji kad je američka vlada odlučila uvesti zaštitnu carinu za ruska gnojiva, za ureu. A mi smo izvozili velike količine ureje. Pod izlikom da u ruskim tvornicama ureje rade zatvorenici. I uveli su zaštitnu carinu 150% na rusku ureu i onda su poskupili američkim poljoprivrednicima trošak umjetnih gnojiva. Međutim, su oni subvencionirali to samo zato da ne štete Rusima. I da dignu cijenu te ureje koje su oni proizvodili isto na viši nivo. Prema tome, tu sam malo napravio jednu digresiju, ali ja vjerujem u sebe. Ja mislim da su gradovi kao takvi došli do svojih nekakvih granica, ali za to će nam trebati opet, ko će danas ujediniti OPG-ove? Kad svaki ima svoj traktor, svoj kombajn, svoje nešto i onda će on lijepo tu proizvoditi svoju malu hranu koja je ekološka, niko ne kontrolira da li je ekološka ili nije. Ali kad bi država rekla subvenciju kao prvo, ne na jedinicu površine, nego jedinicu proizvoda, međutim ja sam ostao izbezumljen neki dan kad su mi rekli da Europa to forsira. Ja sam mislio da smo mi krivi. Europa subvencionira zemlju, a ne jedinicu proizvoda. Zašto? Da bi mi manje proizvodili. I da bi oni lakše nama prodavili svoje viškove. To su te stvari o kojima mi moramo voditi računa. I koristiti ljudi kao što je Biljana Borzan ili te ljude koji sjede u Briselu, da se ta riječ čuje. Vidite da neke već pomake imala malo oko nekih kvaliteta i tako dalje. Mislim da mi nismo bespomoćni. I pogotovo ako se udružimo sa drugim zemljama koji imaju iste te probleme kao i mi, da možemo iz toga izaći. Ne treba svaki seljak imati sve svoje, udružite se i onda ćete dobiti subvenciju od države upravo za to udružiti. Evo, ja moram priznati, ja sam ne protivnik, nego ne vjerujem u električne automobile, zato jer cijeli život živim od drugih. Ali da sam Elon Musk, vjerovatno bi vjerovao u to. Električni automobili su utopija. Isto kao što autonomna vozila su utopija. Električni automobili koji će se puniti svi, a da danas pretvorimo sve automobile u Hrvatskoj, sad ne bi imali svijet u električni automobil. Nema dovoljno proizvodnje električne energije da bi zadovoljili svu tu glad za strujom koja bi hranila te automobile. Isto to se događa sa autonomnim vozilima. Autonoma vozila, dobro, ali u kombinaciji sa ljudskim potencijalom koji vozi drugo vozilo, to ne funkcionira. Evo ja imam relativno modern auto, on me ne zaustavlja, on me pokreće. Ja neću da mi on to radi. Ja hoću upravljati sa svojim vozilom. A ako ispred mene vozi jedno vozilo kojim upravlja umjetna inteligencija, on će se drugčije ponašati na cesti nego ono kako ja očekujem da se on ponaša. On ima potpuno drugi način funkcioniranja od mene. Ili će se sva vozila pretvoriti istovremeno u autonomne, ili će tu doći do jednog totalnog kolapsa cestovnog saobraćaja, jer jednostavno umjetna inteligencija i prirodna glupost ne idu zajedno. Evo, puno vam hvala. Imamo jako još puno pitanja i jako puno tema, ali 90 minuta je proletjelo, pa ja bih vas molio ako imate još možda koji trenutak pa da porazgovarate u 4 oka sa ljudima koji vas žarko žele nešto pitati, ali ipak moramo ovaj skup privesti kraju. Iskreno vam zahvaljujem. Hvala vama. Jedan aplauz, molim vas.
Da mi tako plješću kad sviram, ja bi bio sretan. Evo, ko se želi još malo zadržati pa razgovarati, ja nećete pobjeći odmah, jel tako? Ne, ja sam Evo, vaš. hvala vam lijepo. Hvala vama. I puno sreće svima nama.